Danyal men hayo bural men dinyal di daka budayata tagada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية والياقوتة المتحققة الحائطة المكة بالفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة العدمي صاحب لك الرباني البرق السيد النزول الأرباح المالية لكل متعرض من البور والعاني ونورك اللامي الذي ملأت به كونك العائل بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحبائب عين المعارف الأقوم سرادك التام للأسلام اللهم صل وسلم على قناة الحق بالحق الكامل افعل بك إيقاظ النور المقسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرف بها إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم اجعل ثواب هذه التصلية الكريمة هدية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هدية بفضل الله منا إليك يا رسول الله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا ما هو جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا أبا العباس مولانا أحمد بن محمد بن سالم الشريف الحسنية التجانية خيرا وارض عنه رضا الله سخط بعده. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا محمدا الغالي الشريف الحسنية التجانية خيرا وارض عنه رضا الله سخط بعده. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الحاج عمر بن سعيد التجاني خيرا وارض عنه رضا الله سخط بعده. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الفقيه الفاهم يرى التجاني خيرا وارض عنه رضا الله سخط بعده. جزا الله عنا شيخنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدنا الحاج مالك بن عثمان التجاني خيرا وارض عنه رضا الله سخط بعده. على كل نار أن جده صلى الله تعالى عليه وسلم على لكني باود لونو على باود أندكو أندهيلكو على باود ودهيلكو so wada ka dungo kala ko wana Allah ina don gotel hen kala do woni don nokku goddo kala ni adam ina don jida e tabuko adan kon dini ko kala ko wana Allah kala ko wana Allah ina don no weri don fof sifa goddo hono ko goddo mana ko teskuya goddo ko kala bi adam ina don teskuya tata bo ko kala jullo ina don on teskuya kata mon on woni mudlabu lawol tijaniya ko hen non ko hekkina yalti yaltite ndewana tijaniya ko heeriɓe aywa ɗon noon o wi ɗon ɗo ko ɗum ɓeɗi adama ko woni mana ɗo julɗo ko woni ɗo ko ɗon noon woni ɗo laawol ngol yaltini e sifa nelaɗo Allah kenjo ko ɗon laawol ngol yaltini e sifa nelaɗo Allah kenjo naate sifa Cheikhna Tijani kenjo nden tamande noon o wi nden tamande noon يلا هذا رمضان تجاني دور هذا كم ده بوت يقول استفاده وتك كم ده بوت يقول استفاده وتك بوت العبودية من الألوهية من الذاتية بوت يقول العبودية من الألوهية من الذاتية وتك Yes, Nana siapa jangan lelaki nelada Allah. Kalau Allah ini lelaki ini nelada Allah Taala kalau berjalan. Allah ini lelaki nelada Allah kalau nelada Allah jalan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
en jetti Allah subhanahu wa ta'ala mbaɗanɗo en nde ɗo moƴƴere e ɓural mum e ñorum ndeeru muɗum o rewni ɗum e ceerno men e seere ɓe makko ridwanullahi ta'ala alayhim haa mbawɗen nande ko nanɗen ko Allah rokki en kadi ɓerɗe jaɓooje piɓooje gonɗinooje ɗe cikkittaako ɗum ko jettugol Allah subhanahu wa ta'ala nde wonno moƴƴere kala no nde mawniri waawde nande nde jaɓade gonɗina nde ɗum ɓuri waawde nafde keɗiiɗo moƴƴere kala no nde mawniri ɓuri waawde wallude keɗiiɗo o ko tawi ene jogii ɓernde waawnde fiɓde waawnde jaɓde waawnde gonɗinde eɗen jetti Allah Allah ina rokki en ɗum kala ko nanɗen e maɓɓe eɗen piɓi eɗen jaɓi eɗen gonɗini waɗi noon ko rawata e ɗemɗe maɓɓe ko ummoto ko e barke kulol maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala e yidde ɓe nelaaɗo Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam e barke laawol cheikhana Ahmada Tidiane radiyallahu ta'ala anhu e nuuruuji e gande e moƴƴereeji e ɓure gonɗe toon ɓe ngoobii e mum ngoobii e maɓɓe haa ɓe mbaawi haalde ɗiɗo konnguɗi mbaawen nande yettode woodani Allah ɓe mbaawaani haalde ɗum so wonaa tawa ɗum wonii e maɓɓe enen noon yettode woodani Allah ko nanɗen e maɓɓe fof eɗen jaɓi eɗen gonɗini eɗen piɓi ɗum waɗi ko en naftoriiɓe kadi ko e ɗemngal makko ɗo sakkitii wiide ɗo wonde en keɓiino kay ene nde so en mbawno yettude Allah no poɗɗen yettirde mo en jettumo no poɗɗen yettirde mo wiyaaɓe kam keɓi poti wiide ko alhamdulillahi rabbil alamin en jetti heen Allah subhanahu wa ta'ala eɗen ñaagii Allah e ɓural mum e moƴƴere mum e ñurum ndeeru muɗum yo Allah yoɓ ceerno men moƴƴere kanko e seereɓe makko jobdi moƴƴiri ndi o haandini ɓe to makko enen ne kadi Allah rokka en waawde nande ko kaalante ɗen ko mbaawen jaɓde mbaawen gonɗinde mbaawen gollirde mbaawen naftoraade bi jaahi rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam barke Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala anhu barke ceerno men e seeremɓe muɗum allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin enen kam ko ɗum tan woodani en tan ko yettude Allah sabu ñande fof ceerno na addana en dokke kese ina jeeya noon e geɗe alliyankooje iwooje e maɓɓe kamɓe yimɓe Allah ɓe ko ngannduɗaa so wirtiima nanɗe ma tan hay sa faamaani ɗum tan amalaama mbiɗo juurti oɗo subaka kadi ko heen jeya sabu nde ɗo tamalde nde o haali kanko anndi ko faandini heen dental ngal tawde o wi'omo lumti heen cheikhana Ahmada Tidiane radiyallahu taala anhu eno haaliri ɗum ni haa dow ko faandinino heen dental ngal ko dental ngal heɓii ɗum waɗi en jettiri ɗum Allah eɗen ñaagoo Allah tabaraka wa taala nde Allah ɓeydantamo teddungal kanko ceerno e seeremɓe makko teddungal e horum e mallineede e ɓeydeede e ɓeydaneede geɗe maɓɓe to Allah enenne yo Allah rokku en naftoraade e yiide ko Allah waɗani en ko sabu so a yii ko Allah waɗanma ko nden mbawataa yettude mo tinnoɗen jiyen ko Allah waɗani en ko wona alhaali men fof ko sifa jettugol Allah min mbi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin ngoɗo felo yo Allah wurno en heen o wara en heen
o andina en moƴƴere wonde hen nde sabu barke Allah e nelaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam sabu barke cheikhna ahmad tidiani radiallahu taala anhu sabu barkeji seeremɓe men e seeremɓe mumen sabu barke ceerno e seeremɓe mum sabu barkeji dendagal seeremɓe tijaniya fof e dendagal seeremɓe l'islam allahumma salli ala sayidina muhammadin wa sallim. suñu sëriñ Ceerno Cheikh Baro ci ndigalu Ceerno nee na alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin nee na ñun loolu rekk moo ñu ñeel sant yàlla sant yàlla rekk moo ñu ñeel nee na nag sant nañu yàlla tam ci suba tey bii ci wax ji nga xam ne dégg nañ ko ci Ceerno Cheikh Alxaaju Muhammad ibnu Saïdin radiyallahu taala anhu wax ba nga xam ne jubal na ko ci mbooloo mi nee na ñi ngi sant yàlla lool ci wax jooju nee na lii ay mayu yàlla la te itam ay cëru yàlla la nee na nag mayu yàlla yi ya nga xam ne dafa bàyyeekoo ci xolu lenn ci jaamu yàlla yi nga xam ne yu ñu jagleel la may yooyu ak leer yooyu nee na su fekkente ne jóge na ci seen xol jaar ci seen làmmiñ bépp nopp boo xam ne wax jooju jaar na ci dégginam rek donte sax déggu ko fekk rek wax ji jaar na ci noppam boroom dafay texe am na mayu yàlla yu mel noonu nee na am na yaakaar nag ci yàlla wax ji Ceerno wax tey ci suba bii ci wax yooyu la bokk alhamdulillahi rabbil aalamiina nee na ñu ngi sant yàlla ci loolu bu baax a baax a baax naka fekkonte ne wax ji mu wax moom Ceerno radiyallahu taala anhu ci qabdatu tam nëbukaay ba nga xam ne moom la ne fas na yéene wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene wuutu cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu ci nëpp mbooloom taalubéy cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu ci ngëbaay bi nga xam ne moom la leen cheikh tidiane ngëboon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fas yéene wuutu leen ci loolu ci lépp ci bépp mébét ak bépp yéene ak bépp jublukaay boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na ko ci ay taalube cheikhana ahmad tijaani radiallahu taala anhu mu fas yéene wuutu leen ci qabdatu boobu ci yeesalal mbooloo mi yëpp seen tariqa tijaaniya ci taataanal leen la nga xam ne moom moo doon mébétu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci def tariqa tijaaniya mu teg ci ne tam yaakaar na ne tam loolu tam yàlla may nañu ko am nañ ko nee na ñu ngi sant yàlla ci loolu bu baax a baax nee na ginnaaw loolu ñun dara dese wuñu lu dul sant yàlla nee na ñun suñu ngiiru dund waruñoo am benn yitte waruñoo am benn soxla waruñoo am benn doxalin lu dul rek sant yàlla suñuy jëf yépp suñuy yëngu-yëngu yépp suñuy yéene ak suñuy defin ak suñuy lépp warul nekk lu dul sant yàlla ci mbaax mi nga xam ne yàlla may nañu ko ak ngëneel ma nga xam ne yàlla may nañu ko mi ngi ñaan yàlla tam yàlla nañu yàlla dimbali ñi xam te yëg mbaax mi nga xam ne yàlla defal nañu ko naka fekkonte ne mbir soo ko xamee yëg ko ci ngay mën a xintee sant yàlla ci loolu mi ngi ñaan yàlla nag yàlla nañu yàlla may ñi xam yëg ngëneel mi nga xam ne moom la ñu yàlla defal mi ngi ñaan yàlla tam dëggu wii nga xam ne ci moom nañu nekk yàlla teg ñu ci wommatu yu ñoom Ceerno ak ay sëriñam ñu ngi ñaan yàlla dëggu wii yàlla nañu ci yàlla dundal te yàlla tam nañu ci yàlla rey yàlla dekkil ñu tam ci dëggu wii
yàlla ñu yàlla defal loolu ci barke yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mi ngi ñaan yàlla nag moom Ceerno Cheikh Alxaaji Muhammad ibnu Saïdin radiallahu taala anhu mi nga xam ne moom la yàlla def muy feeñukaayu mbir wii te moom tam mooy ki nga xam ne moom la ñu yàlla boolele woon moom ak ay sëriñam yépp comme ni ñu ko xamee ridwanullahi taala alayhim jamian. mi ngi ñaan yàlla yàlla na leen yàlla yokkal teraanga, yàlla yokkal leen xorma, yàlla yokkal leen jegel leen ci moom, yàlla tam yokkal leen yokku leen ak yokkal leen seen cër ci yàlla. mi ngi ñaan yàlla yàlla na leen yàlla defal loolu ci barke yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñun tam mi ngi ñaan yàlla yàlla nañu yàlla may ñun tam ñi mën a jëriñoo lii ñu indil ñoom Ceerno, ñi mën a tam nekk ci biir mbaax mi ci anam wa nga xam ne moom nañ su war a nekkee. yàlla may ñu ñi muurlu ko, may ñu ñi muurlu mbooloo mbaax na nga xam ne moo nekk ci biir. yàlla nañu yàlla defal loolu ci barke yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ak ci barke Cheikhana Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu, ak ci barkey Ceerno ak ay sëriñam ridwanullahi taala alayhim jamian, ak ci barke bépp sëriñu tariqa Cheikhana Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu, waaye tam ak ci barke bépp sëriñu lislaam. yàlla nañu yàlla defal loolu. allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محدقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين
صدق الله العظيم. الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق الله العظيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقي آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. gannooɓe wirdudu e mbatton ga haqqillaji gonon e arde oɗon keɗoro sharɗiyeji ɗi. assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV. aywa ko ni woni no pinirɗen kadi e ñalawma meɗen battuɗo jeeɗiɗi ɗo e Daka meɗen Madina Gounass. aywa yimɓeɓe gimmima law hono no wowi ni ɓe guila 4 heures du matin ɓe guila hay 3 heures won arɓe ɗo e jama he woɓɓe ko 5 heures. eywa ɓe goni ɗo e kurusaji mabɓe ha juulo yoni ceerno arti yalti yimɓe julde e ceerno farilla subaka o eywa mbaɗi wasifa o ha joofi caggal muɗum
no wowi ni ceerno ibnu haali kaset ceerno o fawama yimɓe barkenima hande yimɓe nani kadi machallah ko ganduɗa ene naata e ɓerɗe ne wonno ko ɗum woni dokke makko kanko ceerno radiallahu anhu Allah ne hokkimo konde so haali haala ka ine naata e nder ɓerɗe julɓe ɓe ina ɓaɗo faamede no feewi caggal muɗum ceerno ibnu oumar radiallahu anhu yo Allah juutnu gurdam makko o haali hen hono noon ceerno men ceerno Cheikh Baro kadi yo Allah juutnu gurdam makko o haali kadi hen e kaset he eywa caggal muɗum qur'ana o janggama jaggoɓe wirdo jagge wirdo inɗe ɗe ginna ko noon woni no batu o sakori ha janggo kadi inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh hayo ɓural men ɗi ñalɗi daka mboɗa yettata gadam